Theihta Tedim Road Airport Road Imphal aya government sem na to kisaya consumers lama sem na ong admit ka Laak Theihta chija ko khawai Laak na dimun lam zo anahi Theihta Tedim Road apana FCI go down omna lam paina ahi athai na lo te khwal na lam pi paina le video ila ka hi Imphal FCI go down check again min thang khai ai muni ve consumer affairs te apen khai ai bana pe nei nai chik yai mun hi a mun takha paite veng FCI te go down avan koina khatu hi ai le hoya agala consumer affairs te ai ha paite veng apan tumlam manoi paile yai consumer affairs te office amai hoya kimu signboard kha Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution Government of Manipur se multitasking te alang na hen mun dane be eso hoya MTS ka he zo na lag dani be admit card kha exam na disi la kha lag na mun counter to am sak dan he last date kha extend on chin jing chiang jing hal tan khole Laak Theihta di chidan mai ala nailo om level am yang le mo bye bye.